RUNMAWI TV clear to te chibaivek ule vanal chuangi kania CHANCHINTHAR ilawngai thlang u amasa in CHANCHIN LANGSAR ZUALTE CHAMPHAI police te chuan first information report andon bo ZUIIN ṭHIAHNA HMEICHHE PAWNGSUAL le KHUAIKHEM tu apu anman SORKARIN VC achia to SIALHAWK VC te chu High Court chuan HNAWLIN na CHHUNZAWMTIR MAMIT district chunga VC election ATANA duty tura presiding officers le polling officers 10 LED conference hall mamita training annei tuna CHANCHIN Kim Changsokin CHAMPHAI police te chuan first information report andon bo ZUIIN ṭHIAHNA HMEICHHE PAWNGSUAL le KHUAIKHEM tu apu anman CHAMPHAI khopui chung veng pakhata HMEICHHE pangkumsom palimi chu ashing tu apa kumsom thum le paruk mi in kumsang ni som ni le pathum December le kumsang ni som ni le pali December khan PAWNGSUALin mi patmei chiat na aman pui ba ka chum engemozat mi patmei chiat na rongkain a KHUAIKHEM thin ni in thulak na chuan atarlang tunhai khan HMEICHHE pang hi apa in kut athlaka wangin anute I hne na achunga apa che dan hi ashila Child Welfare Committee CWC de Shatir ani nuwa CWC CHAMPHAI chairman chuan CHAMPHAI police station na FIR ra theluta afanu PAWNGSUAL tu apu hi CHAMPHAI police te chuan manin thubuai siam sakania CHAMPHAI district jaila dalu ngal ani tunhai ve khan CHAMPHAI khopui chung veng pakhata HMEICHHE pangkumsom palimi chu amuhil lai mi pa kumsom ni le pasari mi in anute a khoi saknia soin CHAMPHAI police station na thubuai an theluta thubuai siam sakni in jaila dalu ve ngal ani bok SORKARIN VC achia to SIALHAWK VC te chu High Court chuan HNAWLIN na CHHUNZAWMTIR SIALHAWK VC ding lai anbial to MLA in ziak nilo chongka a DLAO bia a chuitir le chuminu nisom pasari thlasom sang ni som ni le palia adisof zuitak chu Guwahati High Court Aizol bench chuan dan kala dissolve ani ti in SIALHAWK VC suspension order hi nimin Febuary nili sang ni som ni le panga khan achiat le ta a SIALHAWK VC te hi anna CHHUNZAWMTIR le ngal turin thupe ka chhuah Karkalta mai khan tun SORKARIN VC ding lai achia to na lan le thekpui VC te chu dan kala chia ani ti in Guwahati High Court Aizol bench hian alo hnol sak to boka VC ding lai te chu an hnangai a CHHUNZAWMTIR to bokani tarlan tak VC pathum te hi eptu VC an ni hlom MAMIT district chunga VC election atana duty tura presiding officers le polling officers 10 LED conference hall mamita training annei voin training hi ṭHIAH chen ania chuma le chnuwa te training hi nei ni in pulal nun fela chongthu election officer le big grace lalrem diki AERO MAMIT 310 election kai noya achul shanga zirtir na anneya presiding officers te na election kai noya manramhan tur te semngal anibok pulal nun fela chongthu election officer chuan election kai noya duty turte chu ulukta ka training turin cha ti swal pala thilpui tak thleng thei ani ralin chataka training ten chung harsat na chu an pumpel thina ril rofim taka duty machon tura cha in sha thiamlo anei chuan zot shelo turin acha bok training hi voin le naktu ka nei tura ro man ania voin training presiding officers le polling officers te hian person on election duty PED mangin vote an thlak ngal ani CHAMPHAI district election officer pu VL remlian chuan PED manga vote thlak dan tur apuang CHAMPHAI district election officer pu VL remlian chuan sha tirna ti chhuakin general election to village council sangni somni le panga a district dangmi persons on election duty PED manga vote thlak tur te tan big DC office CHAMPHAI Febuary ni ruk sangni somni le panga ni ngani dar som achanga darli chungin facilitation center siam anidona hemi chung hian person on election duty PED manga vote thlak thei ani angti atarlang person on election duty PED manga vote thlak tur te hian vote thlak dona epic emo ID card state election commission Mizoramin apomte kentur ani Mizoram Cleanliness competition na panhina ni lomna siaha nei ani
Khwalian puem lai ko chuan kal khom mi puite NGO IO te head of office te chu lom thu shilin kumsak ni somni le pathuma Mizoram puma khopui fai in elna a pathumna din hun sia ha in a ho to nuwa ni kumsak ni somni le palia panina ani thei chu masona ro pui tak ania alepeka chuan pakhat na lomman anlak the nge abe sei ti asoi sia ha khopui fai na konga tholok tak kong pui phiat fai tu te in pek na le chanem ngai na chu fak om ati thu asoi bok fai in ti siak na a lomman panina anla thei chu state sarkar le district council thoho na chansia alang chiang hle ati a New Maraland vision ane ang taka engkim masona sia ha in ane izel theinan department shang te thoho na cha ni zel tur na som khopui alo fai le zwalnan fai na chu sarkar ko ta da mai lovin mani mo phurna a da ngam cheu se chanchin bumi te po warle zwalin fai na konga zirtir na pek chungchanga chanla le zwal turin asom bok Excise le AR chang kopin methamphetamine le anei tu niya siat mi pahni anman Excise and Narcotics Department le FIU Assam Rifles te thok dun chuan Febuary nili sang ni somni le panga thole ni khanzo te chiao CHAMPHAI district ka methamphetamine kg ni le gram zani somni le pahni tablet sing ni zani le anei tu niya pu mi pahni sumlang thang kumsum thum le panga son of chin sompau bulfek Myanmar le zamngai no kumsum thum le paruk son of Khup somang buk phir Myanmar ra khosani in chal te chu anman Excise and Narcotics Department chuan February nili sang ni somni le panga thole ni tlai dar nga le minute somli khan khatla a heroin gram zani somli le paruk hong somni le pathum le anei tu niya pu mi pahni kap china kumsom thum le pali son of menzavunga khomoi Myanmar le naman udin kumsom thum le pahni son of Riyaj udin Iraligul, PAS, Patharkandi, Karimganj District, Asama Khosania in Chalte Anman, Heroin Purkwal na Atana Anman, Lirtei Pani, SML Truck Registration Number MZ04A 4454 le Wagon R Car, Registration Number AS10G 9038 po shen sakani. Heroin le methamphetamine vanga mantehi the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 lo chanin thubuai siamsak ania February ninga sangni somni le panga khan korta shwai ngal anni Katizong kha chanchinthar kan puan thei te chuni